uyu ni umunyamakuru ubwo amugiye amatora akiri kubarwa cyangwa se mubabarire n'amajwi aba akiri kubarwa kugira ngo tumenye watsinze amatora n'ubundi. Museveni uyu munyamakuru wo hanze yarari kumubaza ati Museveni umaze igihe kinini ku buyobozi, urubyiruko rwinshi muri Uganda nibo benshi batuye Ubugande, abenshi ni abashomeri, noneho wanabakupiye internet mu gihe bumvaga ko bakeneye andi mahirwe cyangwa se ubundi buyobozi wenda bushobora kuba bwabaha andi mahirwe by'umwihariko ayo kuba babona imirimo. Ati none wabakupiye internet, ati kandi internet nicyo gikoresho urubyiruko rukoresha, ati urubyiruko ruri kumva rumeze nkaho warucecekesheje. Museveni yahise amusubiza nkuko byumvishe mu magambo ye, ati iyo internet uvuga rega nitwe twayubatse, nitwe twayizanye muri Uganda ntayahabaga. Kandi kuko internet yaje ku gihe cyase ku ngoma ya Museveni. Museveni yakomeje avuga ati kuba nakuyeho internet cyangwa se twayihagaritse ngo ni mu rwego rwo kugira ngo duhangane n'abagizi ba nabi bashaka kwifashisha icyo gikorwa remezo twebwe twubatse. Ubwo niwe wivugaga wenda n'ishyaka rye cyangwa ubuyobozi bwe ari cyo internet, ngo twagira ngo duhangane n'abagizi ba nabi bashaka gukoresha iyo internet ngo bahungabanye umutekano w'igihugu. Museveni yakomeje asobanura nk'uko byumvishe amagambo yavuga ngo ariko n'iby'igihe gito internet turaza kongera tuyisubizeho nta kibazo. Umunyamakuru yakomeje abaza Museveni ati guhera mu mwaka w'1986 wafata ubutegetsi, muri manda 6 zose zirangiye watowe uyobora kino gihugu cya Uganda, ati ese na nubu ntihigeze haboneka umuntu ufite ubushobozi bwo kuba yagutsinda muri manda 6 zose watowe? Museveni aramubwira ati iyo umuntu koko ashobora kuba yahangana nanjye nyine akaba yatsinda mu matora bari kuba baramutoye, kuba rero ntawe batoye ubwo ninjye nyine batoye, ninjye niyo mpamvu iyoboye. Umunyamakuru yakomeje amubaza ati ariko amatora yose yo guhera noneho 96 yagiye aba, ati na amatora wagiye uregwamo ngo na amatora yanyanganyije amajwi, ngo na amatora wagiye wiba amajwi, ngo na amatora wagiye uhohotera abo mwabaga muhanganye. Museveni avuga ati ahubwo abo ngabo tuba duhanganye mu matora nibo bagerageza kwiba amajwi no kuyobya amatora, mbega bakica amatora. Ati none se kuki nimba biba amajwi cyangwa se banyanganya batajya bagutsinda? Ati impamvu nuko ngiye nkunzwe cyane, niyo mpamvu niyo bagerageza kwica amatora cyangwa kuvanga ibintu mu matora n'ubundi akenshi ari ngiye utsinda kubera ko nkunzwe cyane. Ngambo ya Museveni avuga ati turakunzwe, twaramamaye cyane ko bagerageza kuduhirika ku butegetsi banyanganya amajwi birangira abaturage batwikundira bakadutora. Umunyamakuru yambaje ati reka nkubaze by'umwihariko ku mugabo bita Bobi Wine. Uyu Bobi Wine guhera 2018 arakubitwa, arafungwa, arahohoterwa, mbega afatwa nabi n'inzego zishinzwe umutekano. Ese Bobi Wine ateje ikihe kibazo ku buyobozi bwawe cyangwa se ku gihugu cya Uganda ku buryo mumufata kuriya? Cyangwa murabizi Bobi Wine arakubitwa, aravunwa, arafungwa, barashe umushoferi we bashaka kurasa, ibyo byose twarabibonye. Ati Bobi Wine ateje ikihe kibazo ku buryo mumufata gutyo mu gihugu? Museveni akavuga ati Bobi Wine buriya ajya arenga ku mategeko, ati Bobi Wine yica amategeko, ati hari n'abandi rwose tutavuga rumwe bari muri opposition ariko abo ngabo nta kibazo tujya tugirana kuko batica amategeko, ati ariko Bobi Wine yica amategeko. Tubisuzumye neza wasanga ibikorwa byose bya Bobi Wine haba harimo kwica amategeko. None se kuki polisi mukoreshaho urugomo nyine, urugomo rwa polisi bararwemewe? Museveni akavuga atoya atahubwo urugomo n'urwa Bobi Wine ni urutangiza. Amakuru amuza atariko amakuru agaragaza n'ibimenyetso ko abayoboke ba Bobi Wine b'ishyaka rye bakubitwa n'inzego z'umutekano, ni numwe wigeze kuraswa mu mutwe. Museveni aramusubiza ngo abo ngabo bakubiswe rwose b'abayoboke ba Bobi Wine, iryo ni ikosa ryabayeho. Museveni akavuga ati ikibazo batezera abayoboke ba Bobi Wine n'uzajya ubona na polisi ngo bakubita ngo nuko ngo iyi miji yacu iratuwe cyane, abaturage bari benshi. Ati rero ntabwo twemerera umuntu kujya kwiyamamaza mu mihanda hagati cyangwa mu miji hagati kuko biteza mbutiyaje n'akavuyo mu miji. Ati niyo mpamvu ujya ubona polisi rimwe na rimwe iri kwirukana abayoboke babaje kwiyamamariza mu muhanda hagati. Umunyamakuru yamaje ati umaze imyaka 40 uyoboye igihugu cya Uganda, ate surifuza kuyobora Uganda ubuzima bwawe bwose? Museveni ntabwo yigeze avuga ngo hoya. Museveni yamusubije ngo ibyo n'abaturage bazabihitamo. Bivuze ngo abaturage bahisemo ko Museveni azayobora kugeza apfiriye mu kazi, ngo Museveni yabikora nta kibazo afite. Amajwi nanone muri kano kanya nk'uko nabikubwiye ngo ndaza kugezaho amajwi bakomeje kubara kuko hari izindi site zitora nyinshi muri kano kanya nazo zamaze kubara amajwi ya buri mukandida, nubwo hari n'izindi zitararangiza amajwi. Reka batwumvisha no komisiyo cyangwa se perezida wa komisiyo y'amatora aho amajwi ageze muri kano kanya babara. Mugisha Gregory Muntu Oyera 38,582, constituting 0.56% of the valid votes cast. Tuhabulwa Kaguta Museveni 5,000,000
5,000, constituting 75.38 valid votes. Uyu ni perezida wa komisiyo y'amatora mu magambo ye nk'uko mwumvishije ahereye ku majwi y'abantu bose agenda yavuga aho bahagaze. Abayoboke benshi bagiye cyangwa se ntabwo ari abayoboke, bamwe mu banyamashyaka yabo bahagarariye bari kwiyamamaza bagiye bari muri 0.30, 0.28, 0.44. Ubu tuvugana amajwi ahantu ageze, Bobi Wine amajwi ageze kuri 20.70%, mu gihe Museveni we amajwi muri kano kanya agera kuri 78.92%. Museveni uri kumva ko noneho yabanikiriye cyane, ari imbere ku rwego rwo hejuru. Acyari gukusanya andi majwi, mu kanya baraza kuduha izindi raporo cyangwa se andi majwi y'abandi bimaze gutorwa, ariko ubu tuvugana muri kano kanya Museveni ari imbere cyane, ari ku majwi 78.92%. Bobi Wine ari ku majwi 21.33%. Ariko Bobi Wine umva amagambo atangaje mu kanya gato gashize nawe nkuko Museveni ari cyumvisha avuze. Ndagira ngo mve na Bobi Wine icyo atangaje hano mu kanya. Is scared about us. We are the real opposition, and the regime knows that they are losing this election, so they are intending to rig it massively. The election is being rigged as we talk right now. The internet is off and the journalists are not allowed in some places. Woni Bobi Wine avuga ati muri kano kanya rwose ubu tuvugana amajwi bari kuyiba. Amajwi ari kubarwa, ngira ngo urabizi ko bakiri kuyakusanya babara imibare ibonetse bakayitangaza. Ariko Bobi Wine aratangaje ngo aka kanya turi kuvugana amajwi bari kuyiba. Iri ni ijambo yavuze kare bataramufunga. Ubu tuvugana Bobi Wine arafunze, afungiwe mu rugo iwe kugira ngo wumve urwego muri Uganda biriho. Ibyo ngibyo ni ndaje nabyo tubikomereza. Ariko Bobi Wine mbere yuko bamufunga, mu gihe amajwi atarasohoka n'ubwa kabiri bimubayeho, ubu tuvugana Bobi Wine ari yabanje gutangariza uyu munyamakuru y'igitangazamakuru cyo hanze wari uvuye kureba Museveni, aramubwira ati ubu tuvugana amajwi ari kwibwa, bari kuyiba, amatora bamaze kuyica, niyo gahunda bari bafite. Ati uko barabizi ko turi umuntu ure cyangwa se duhambaye cyane, abantu badukunze, turi abantu turi opposition ikunzwe cyane. Bobi Wine yatangaje ati ubu buyobozi buriho bwa Museveni burantinye cyane ku buryo ariyo mpamvu bari kwiba amajwi. Umunyamakuru aramubaza ati mu gihe cyo kwiyamamaza abaturage bagushyigikiye, abayoboke b'ishyaka ryawe barakubiswe, abandi barafunzwe, abandi barishwe, urabivuga iki? For me to offer protection, it is all of us as citizens. I'm only one Ugandan. I offer myself as a leader. A leader sees the way, goes the way, and shows the way. I saw that way, I went that way, and I'm showing it to the masses. Every struggle for freedom is not without a cost. Jail, beatings, death, and we are not oblivious of that. Uyoboke na umunyamakuru yabashije Bobi Wine ati bamwe mu bayoboke bawe barishwe bagirirwa nabi n'iki, ese ubahuhe mutekano ubundi bizezwe mutekano? Bobi Wine aravuga ati nge na mutekano nabasha guha abayoboke banjye, bagirirwa nabi ubuyobozi bubagirira nabi. Ati uko nanjye ndi umwe mu bagande badafite ubushobozi bwo kuba nabaha umutekano. Ati cyo nkora njyewe ndi umuyobozi wabo, ngomba kuyobora inzira, nkabereka inzira nziza, bakankurikira, tukajya ku nzira yo kwibohora. Ati kandi nta rugamba rwo kwibohora rujya rubura ibitambo. Ati uri kurwana urugamba rwo kwibohora, ibitambo bigomba kubamo harimo gukubitwa, harimo gufungwa, yewe n'urupfu rujya rubyivangamo. Ati rero umutekano bwaca abagande twese muri rusange no gushyira hamwe, ahubwo twebwe tukawiha. Bobi Wine ubwo yarakimara kuva hano muri iyi interview, kuko ni interview bamufashe, yahise ajya mu rugo iwe. Akigera mu rugo iwe, abashinzwe umutekano, ibi ni byatangajwe, ntabwo ari Bobi Wine wabitangaje, kuko Bobi Wine ubu tuvugana nta internet iri muri Uganda murabizi, ngo akimara kugera iwe akiva gutora, abashinzwe umutekano harimo abasirikare n'abapolisi bahise baza bazenguruka urugo rwe, bamwe baninjira mu gipangu, barenga igipangu bajya mu mbuga y'igipangu cye, abandi bashyira amatente hanze y'urugo rwe n'imbunda zabo. Bobi Wine afungiye mu rugo rwe, ntabwo ashobora gusohokamo. Ayo makuru rero yasohotse gute? Ayo makuru yaje gusohoka asohowe n'ishyaka rya Bobi Wine ryitwa NUP, ririya shyaka barizwamo niryo ryaje kubisohora kuri ku rubuga rwabo cyangwa se kuri account yabo cyangwa se ku rukuta rwabo rwa Facebook. Baravuga ngo Bobi Wine afungiwe mu rugo rwe, bamuzengurutse, ntiyemerewe gusohoka, abashinzwe umutekano baramuzengurutse n'imbunda nyinshi cyane. Ibi neza neza bimeze nk'ibyamubayeho mu matora ya 2021 n'ubundi. Bobi Wine ubwo yarakiva gutora cyangwa se president n'ubundi aragenda akitora agataha, mbere yuko batangaza amajwi n'ubundi 2021 n'ubundi Bobi Wine bamufungiye mu rugo rwe. Ibi ngibyo gufungira Bobi Wine mu rugo nuko ahanini bazi ko
Bobi Wine ashobora kuba yasohoka akagira ijambo avuga rikaba ryatuma bigaragambya bavuga ko amajwi araye. Ubu tuvugana amakuru menshi turi kugenda tubona i Bugande abiyamamaza bagira gute, ni abantu ubona ko abenshi by'umwihariko n'urubyiruko bashyigikiye Bobi Wine. Ni abantu ureba neza ukabona ko basa nkaho barambiwe cyangwa se bakeneye impinduka ku buyobozi bwabo, ariko n'ubundi abatunzwe mikoro benshi bari bari mu gutora bo bakomezaga bavuga ngo uko byamera kose tugomba kurinda amajwi yacu. Mbega nimba twatoresheje ijwi ryacu, iryo jwi tuzaririnda, niba ritwiba tujye kurisaba baridusubiza. Kurisaba nta kundi, ubwo bishobora kuba imyigaragambyo ikomeye cyane. Amajwi aracyari kubarwa muri Uganda. Bobi Wine ubu tuvugana afungiwe mu rugo iwe, nta kintu ashobora gukora na kimwe. Abaturage ba Uganda, urubyiruko, reka dutegereze tuze kureba ikiri buvemo. Gusa n'ubundi kigaragara na Bobi Wine arabivuga ati biragoye ko natsinda no matora. Bobi Wine ubwe niwe wabyivugiye ati kuko ubu tuvugana leta iri kwiba amajwi muri kano kanya. Gusa Museveni nawe akavuga ati nyamara ngiye barankunda cyane, ndakunzwe, narakoze, mfite abantu benshi banyemera, ibyo mwamvugaho byose cyangwa se ibyo mwagerageza gukora ngo mwica amatora, ngiye n'ubundi ndakunzwe, birangira kenshi abantu banyitoreye nkitsindira. Bivuze ngo ababurana ari babiri nyine, umwe aba yigeza nkana, ubwo biraza gukemurwa n'amatora. Turaza kureba ikiri buze kuva muri aya matora. Ndakomeza amababere muri Uganda, tuvugana n'ibintu byose biri gukurikiranirwa, agahindutse kose ko batangaje urakomeza ugasanga kuri ya YouTube channel yanyu. Icyo ubusabwa no gukora subscribe gusa. Ndaje mu kanya.